Mu buzima bwa buri munsi hari amazina abantu bumva bakayafata nka sekibi, nyamara iyo usubiye ku nkomoko n'igisobanuro cy'ayo mazina usanga hari menshi muri yo afite igisobanuro cyiza gishobora no kwerekana ubutwari, urugamba rw'ubwisanzure cyangwa ukwiyemeza kw'abantu mu kurengera ibihugu byabo. Muri iki cyegeranyo tugiye gusesengura amazina akunze kwitirirwa ibikorwa bibi nyamara afite inkomoko nziza cyangwa ubusobanuro bwiza kandi yagiye akoreshwa mu bikorwa by'amateka akomeye. Njye mugiye kubana muri iki cyegeranyo ni Majestic Dani nk'ibisanzwe, muhawe ikaze. Al-Shabaab. Muri iki gihe ndakeka hagize umuntu ubwira ngo uri Al-Shabaab mwagirana kure mu nkiko kurega. Nyamara izina Al-Shabaab rikomoka ku rurimi rw'Abarabu rikaba risobanura urubyiruko. Mu ntangiriro ryari ishyirahamwe ry'urubyiruko rw'Abasomali riharanira ko igihugu cyabo cyigenga gifite ubutegetsi bushingiye ku mategeko ya Kisilamu. Nyamara nyuma ryaje gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'iterabwoba wagize mu karere ka Afurika y'Iburengerazuba. Izina Al-Shabaab ubwaryo si ribi, ariko ibikorwa bibi byakozwe n'abari bagize uwo mutwe byaje guhindura ibisobanuro byaryo byiza mu mitwe y'abaturage. Irindi zina ryo turarizi cyane rya hano hirya mu baturanyi, Wazalendo. Izina Wazalendo rikomoka muri rurimi rw'Igiswahili rikaba risobanura abakunzi b'igihugu. Mu zina ryahawe imitwe y'abarwanyi bunganira ingabo za leta ya Congo FARDC mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo bamwe babita abacanshuro, izina ubwaryo rifite isura nziza kandi ryerekana ubwitange ku gihugu. Ukeka ko hagize ukubwira ngo uri Wazalendo ntabwo mwabyumva kimwe, nyamara risobanura abakunzi b'igihugu. Irindi zina ni Mai Mai. Mai Mai yari inyeshyamba zo muri Kenya zagukiye kurwanya ubukoloni bw'Abongereza mu myaka y'1950. Nubwo Abongereza babafashe nk'iterabwoba, baje kwibukwa nk'abaharaniye ubwigenge bwa Kenya. Izina Mai Mai ryaje kugira isura mbi nyamara rifite amateka y'ubutwari n'ubwitange. Reka dukomeze ku izina Talibani. Izina Talibani rikomoka ku ijambo rya Gipashito risobanura abanyeshuri. Abanyeshuri baturutse mu mashuri ya Kisilamu muri Pakistan na Afghanistan baje gufata ubutegetsi bwa Afghanistan mu mwaka w'1996. Nubwo bari bafite intego yo gushyiraho leta ishingiye ku mategeko ya Isilamu, ibikorwa byabo bibi nk'ugukandamiza abagore no guhohotera abaturage byatumye izina Talibani rifata nk'iry'iterabwoba. Nyamara ryakomokaga ku bushake bwo kuyobora igihugu kijyanye n'ukwemera kwabo. Talibani, sinzi nimba wakwihanganira kwitwa Talibani, nyamara twumvishe ko risobanura abanyeshuri. Ni agatangaza. Irindi zina ni Gaddafi. Muammar Gaddafi yari umuyobozi wa Libya kuva mu 1969 kugeza mu mwaka wa 2011. Yari umuntu utavugwaho rumwe n'ubutegetsi, bamwe bakaba baramubonaga nk'umunyagitugu, abandi bakamufata nk'intwari yaharaniye ubwigenge bwa Afurika. Yashyigikiye ubumwe bwa Afurika ndetse arwanya cyane ubukoloni inyuma y'iyumva ya demokarasi ishingiye ku banyaburayi. Izina rye ryarigiye rifatwa nabi bitewe n'uko yasohozaga ubutegetsi bwe, ariko amateka ye aratandukanye bitewe n'aho umuntu ahagaze. Ukeka ko ngubu kwise Gaddafi, sinzi ko wabyumva neza, nyamara ni umuntu waharaniraga gukora ibyiza nk'uko abaturage bo mu gihugu cye babivuga. Amazina kenshi yafatwa nabi bitewe n'ibikorwa by'abayitwaje. Nyamara iyo twasubiye inyuma tukareba inkomoko, isobanuro n'amateka y'ayo mazina, dusanga hari byinshi byiza byihishe inyuma yabyo. Tugomba kwitondera guca imanza dushingiye ku izina gusa. Izina si ryo ribi, ahubwo ibikorwa by'abantu nibyo bihindura isura y'iryo zina. Mwakoze kubana nanjye muri iki cyegeranyo. Nk'ibisanzwe ni Majestic Dan, umwami w'ibiganiro bageraho
by'ubucukumbuzi n'ibindi byinshi. Naho ubutaha.